Mintirho, ku avanyisa ka vunkombo. Muprista lonkulu a vutisa Stefano a ku, timhaka teto ti tano xana? Stefano a hlamula a ku, n'wina varikwerhu na vatatana ndzi yingiseni. Xikwembu lexi kwetsimaka xi tikombisile eka tata wa hina Abrahama loko a ha ri eMesopotamiya a nga si aka eHarani, xi ku ka yena, suka etikweni ra rikwenu ni ka maxaka ya wena u ya etikweni leri ndzi nga ta ku komba rona. Kava loko a suka etikweni ra Vakalediya a ya aka eHarani, kambe endzhaku ka ku fa ka tata wa yena, Xikwembu xi n'wi rhurhisa xi n'wi tisa etikweni leri mi akeke eka rona sweswi. A xi n'wi hanga ndzhaka etikweni rero, hambi xi ri xivandlanyana lexi ringanaka ku anama ka nkondzo, kambe xi n'wi tshembisile ku n'wi nyika rona, ri va ra yena ni vatukulu va yena endzhaku ka yena. Kasi enkarhini wolowo a nga ri na n'wana. Kutani Xikwembu xi n'wi tivisa leswi xi ku, vatukulu va wena va ta ya lovela etikweni ra van'wana, laha va nga ta endliwa mahlonga ni ku xanisiwa kona ku ringana malembe ya 400. Kambe ndzi ta avanyisa tiko leri va endleke mahlonga, ku vula Xikwembu. Endzhaku ka swona va ta suka eka rona va ta ndzi gandzela exivandleni xexi. Kutani Xikwembu xi endla ntwanano na Abrahama lowu funghiweke hi ku yimba. Hikokwalaho Abrahama a veleka Isaka, a n'wi yimbisa hi siku ra vunhungu. Kutani Isaka a veleka Yakobo, Yakobo a veleka vakokwa wa hina va 12, va yimbisiwa hinkwavo. Kutani vakokwana va vondzoka Yosefa, va n'wi xavisa, a yisiwa le Egipta. Kambe Xikwembu xi va na yena, xi n'wi kutsula emahlomulweni ya yena hinkwawo, xi n'wi nyika ku tsakisa Faro hosi ya Egipta ni ku tlhariha emahlweni ka yena. Kutani hosi yi n'wi veka mufumi wa Egipta ni wa yindlu ya yona hinkwayo. Kambe ku wa ndlala leyikulu etikweni ra Egipta ni ra Kanana, nhlomulo wa kona wu va lowukulukumba. Kutani vatata wa hina va hluleka ku kuma swakudya. Kambe loko Yakobo a twa leswaku mavele ma ha ri kona le Egipta, a rhuma vatata wa hina va ya kona ro sungula. Kutani loko va ya ra vumbirhi, Yosefa a ti tivisa eka vamakwavo, na yena Faro a tivisiwa rixaka ra Yosefa. Kutani Yosefa a rhuma vanhu va ya teka Yakobo tata wa yena ni maxaka ya yena hinkwawo, va ri vanhu vo ringana 75. Kutani Yakobo a rhelela a ya le Egipta, yena ni vatata wa hina va fela kona. Va rhwaliwa va yisiwa eXikemu, va lahliwa esirheni ra Abrahama, leri a ri xavile hi mali ya silivhere eka vana va Herimoni kwale Xikemu. Kute loko ku tshinile nkarhi wa ku hetiseka ka leswi Xikwembu xi swi tshembiseke Abrahama, rixaka ra hina ri kula, ri andza etikweni ra Egipta. Eku heteleleni ku humelela hosi le Egipta leyi nga tivangiki Yosefa. Hosi leyi yi endla hi mano eka rixaka ra hina, yi xanisa vatatana, yi lerisa leswaku va cukumeta vana va vona va va dlaya. Enkarhini lowu, ku velekiwa Muxe, a sasekile emahlweni ka Xikwembu, kutani a wundliwa tin'hweti tinharhu endlwini ya tata wa yena. Kute loko a cukumetiwile, n'wana wa Faro wa xisati a n'wi rhola, a n'wi wundla tanihi loko a ri n'wana wa yena. Kutani Muxe a dyondzisiwa vutlhari hinkwabyo bya va-Egipta, a va munhu wa matimba eku vulavuleni ni le ku tirheni. Kute loko a lavile ku fika eka malembe ya 40, a endla makungu ya ku ya endzela va ka vona va Israyele. Kutani a vona un'wana wa vona a ri karhi a twisiwa ku vava hi Muegipta. A n'wi lamulela, a rihiseta hi ku dlaya Muegipta, a pfuna la xanisiwaka. A anakanya leswaku va ka vona va ta twisisa makungu ya Xikwembu ya ku ponisa ha yena, kambe a va ma twisisanga. Hi siku leri tlhandlamaka, a ya kuma van'wana vambirhi va ri karhi va lwa. Kutani a ringeta ku va khongotela leswaku va nga lwi, a ku, vavanuna, mi vanhu van'we, mi vaviselana yini xana? Kambe loyi a nga rhanga a pfuka un'wana a bakanya Muxe a ku, i mani la nga ku veka hosi ni muavanyisi wa hina xana? Xana u lava ku ndzi dlaya ku kota leswi u nga dlaya Muegipta tolo xana? Loko Muxe a twa sweswo, a baleka, a ya luvela etikweni ra Midiyani.
Kutani kona ku velekiwa vana va yena vambirhi va xinuna. Kute loko ku hundzile malembe ya 40, tsumi yi tikomba eka yena emalangavini ya xihlahla lexi a xi pfurha emananga kusuhi ni ntshava ya Sinayi. Loko muxa a languta, a hlamala hi leswi a swi vonaka. Kute loko a tshinela ku langutisisa, ku twala rito ra hosi leri nge, "Hi mina Xikwembu xa vatata wa wena, Xikwembu xa Abrahama ni xa Isaka ni xa Yakobo." Kutani muxa a rhurhumela, a chava ni ku langutisa. Kutani hosi yi ku ka yena, "Hluvula tintangu emilengeni ya wena, hikuva xivandla lexi u yimeke eka xona i misava leyi hlawulekeke. Ndzi vonile nhlomulo wa tiko ra mina le Egipta hakunene, ni ku rila ka vona ndzi ku twile. Kutani ndzi xikile ku va kutsula. Tana sweswi ndzi ku rhuma le Egipta." Yena muxe loyi a va n'wi landzurile hi ku vutisa va ku, "I mani la ku vekeke hosi ni muavanyisi wa hina ke?" Hi yena la nga rhumiwa hi Xikwembu leswaku a va hosi ni mukutsuri wa vona hi ku pfuniwa hi ntsumi leyi a yi tikombe eka yena exihlahleni. Hi yena muxe loyi a nga va humesa hi ku endla swihlamariso ni mahlori le Egipta, ni le lwandle lero tshuka, ni le mananga, hi nkarhi wa ku ringana malembe ya 40. Wa ha ri yena muxe loyi a nga teka Vaisrayele exikarhi ka va ka n'wina. Xikwembu xi ta pfuxa muprofeta la fanaka na mina. Eminkarhini ya ku hlengeletana ka Vaisrayele le mananga, hi yena loyi a nga va ni ntsumi leyi vulavuleke na yena entshaveni ya Sinayi, a tlhela a va ni vatata wa hina. Hi yena nakambe la amukeleke marito ya vutomi ku hi nyika wona. Kambe vatatana wa hina va arile ku n'wi yingisa, va n'wi bakanyela tlhelo, kutani va navela hi timbilu ku tlhelela eGipta. Hi loko va ku ka Aroni, "Hi endlele swikwembu leswi nga ta hi rhangela emahlweni, hikuva muxe loyi a nga hi